Nagtulag ta idi ana imbag. Intad ko amin nakasapulam. Amo kakagura na krumar. Tsakon may ipturan da ito ay. Ni may kahilala nga gayam ko ti makatulog Ambisyosa ka kitdi. Saan mo akayat ni Gillier? Kaputan ako rapay? Pangasin tay kasar na krumar. Diyak kayat tiyaga nakabalasang. Nasaysayat lang na matayak. Kaya't nakakonsensyaan. Agpanunot ka. Saan kan tumatlaan na ragsak ura ikasar ka? Ako ambisyosa ak. Nang di mo kumaginundawayan ti pan nakabartek ko. Saan na napasamak ti kastoy? Jack naruam amasong basong bata. Saan mo kinabailan nga naramid kini Micaela? Siyak tinangaramidam. Kasta kayo kiti lalaki. Itatanalpasan na kon. Kaya't nakabaybayan? Saan ka nga'y ayatan? Ni Micaela ti kayat ko nga'y kasar. Diyak kayat ti may babain rumar. Diyak kayat ti aganak abalasang. Agpakamatayag langan. Putmut ngun nakadi. Pangasi, bikasar na ko ba? Agdin nata akas agasawa. Hangum saan tang agkasar. Maawatang. Tapnoan niya. Tigayam kung tumat lang, ti kasar mo. Awan ti bibiyang mo ditan. Agpili ka. Agdin nata akas agasawa. Ngum saan ka nga'y kasar? Wano, aganak ka abalasang. Nunay tatikay mo dingak. Awan pagpilyak. Sige, umanugot ak. Anya nga minad da ito'y anaaramid ko. Nasulisugak lang kin ni Alena. Zakalpasan na. Mapilitan na ang mangitakder iti dayon. Agungat ni mami at umawa bastardo ti anak mi. Agam jak maaklon ang mapukaw ko ni Micaela. Di ba nagbuena sa ni Gillier? Agam saan amabalin nga iso ti pagtungpalan ti nobya? Diyak namnamaan amaramid ni Romar da ito'y kanyak nanang. Ni pa'y Alena agayem ko, tinakasulisugan na. Nasingpet matitikunak ni Romar. Napapay nga yan na aramid na dayta. Sayang ti relasyon yo. Narukup iti sulisog ni Romar nana. Inarapaap na ti kinapintas ti Alena. Ni Alena tinangipapasa na iti di nakabaalan nga aramidan kanyak. Kasanungal udaan anak ko. Saan ko akagura ni Alena nana? Iso ti biktima. Kinasaritak ni Romar. Masapul nga ikasar na ti gayem ko. Ay, anya pa'y garod no kasta. Naisang sangayan ka agayem anak ko. Awan ti agbaliw nanang. Gayem kun tulat ta ni Alena. Ni Romar ti aking basol iti amin. Dahil ti platik manong, kukain ti sukli. Alina, si Kamat. Oh, nakapasyar ka man. Kumusta ka na? Imaya kidi iya lugar yun. Ngam ko na ni tatang mo, asaanan nga iya ti pagnanaadam. Manong Gillier? Puri ka. Masakit ka kadi, nalusyaw ka. Sige manong, panawan kan. Madlaw amalmalday ni Alina. Apay nga ta? Kan kahit nakalikli ka nakasarita. Anya dati problema na. Painak na ko mga parang kada kayo na napina. Kaputay bilang kayo nga inak. Ngam awan kas kakagayam ti anak yo. Ay, anya nga rohot Alina. Talaga akas tatibiyag. Saan kumaroon pa mapasama kada kami kin Micaela da ito'y. Ambisyosa kami nana. Tangay nakapasyar ka matlangan dito'y balay. Agsalod-sodak man kan ka. No saan mo lakit di atagidaksan? Ay diat nagsaritaan nyo kan Romar. Di na kaya't nga ikasar nana. Agdan na kami kanulaan kasagasawa ngam saan kami ngagkasar. Anya? Ti plano na siguro.
Ni Mikaela ti ikasar nanto ito sumangpat. Ay, sana mabalinti kasta. Di na kay kat pagrigpo na nangyagayam. Saan lakit di nga manugot ti anak ko iti kasta mapasama. Saan ka makapagulbot kanyak? Nagpulong ti katulong kanyak. Apay arim mo ka saan ka nagpagada kanyak. Ha? Sa dino tinapanam? Sinarong karak ni Nana Pina. Manipod day din pa kamok. Ngagyanak to iti balayda. Saan ako na nagpakita itchay. Kaputada na pasamak kanyak itin. Kat, anya timpulong mo kinkwana? Ada ka ti lang masapon nga ilimod ko kini Nana Pina, Roman. Kasaunay ti sangit ti gayam ko anang istorya ti napasamak kan ninanang na. Nasakitan unay di gayam. Gustunan! Saan nakakonsensya? Dahil jayan ti maudi nga ipapanwi di balayda. No di mo kahit ti masaktan. Naamam mo ka na singpat, Romar. Gamapay nagbaliw ka mat na nakastoy. Saan kan nga saludsud pay? Awanan ti gapo na asarong karam ni Nana Pina. Awan ti nagbaliw. Kat data ti pagyaman na kadakwada kan Mikaela. Imbilang dak. Asaan na sa bali ti pamilyad ah. Imbilang lak ni Nana Pina akas tanak na. Iso ti pangibagaak. Kadagiti jak may turod nga ibagaak ni tatang. Tungpalan na. No di mo kayat ti masaktan. Saan atila at dangay pulpulong mo kin Nana Pina? Saan nakapadaksan kinkwana? Pangaasim, Romar. Saan na kumamat ngay pupo? Isumudlagam ngagsangsangit ni Alina iti. Jak naman day tama pasamak, nana. Nasingpet ni Romar ti amok. Uray gayam kasano ti kasingpet ti may sa tao. Adda dagiti gundaway anarukop iti sulisog. Hay, masyanak ka dagi agayam. Ni Alina pa'y agayam na. Gab ti gayam kat gayam latta. Natano kagayem ni Mikaela. Nagsakripisyo. Uray kay papanan ti panagsagapan na. Dakdakkelan ti karbangan ni Alina kini Romar. Masikugan. Kat ti pakaasyak lang kini Alina. Saan akayat ni ikasar ni Romar. Anya? Agdenada kanulaang akas agasawa. Amok nga niya't pampanunutin ni Romar. Ngam saan ang mabali na mapasamak pa'y ani Mikaela ti ikasar nanto. Anya ito yung marikrik na. Saan ko amalipatan ni Mikaela? Katkas lamang namnamak pailaan. Ngam, ure agdintinan dali na kan Romar. No awan ti panagahat ni Mikaela kanyak. Awan maramida ka. Mariribo ka naklakat nga rod. Narumbang awagak ni Mikaela. Winusaan. Amok ngagsagsagaba pailaan. Pudnuti ko na ni Nana Pina. Agpada nakakaasi da Mikaela kan Alina ngagsagsagaba. Biktimada adwa. Naasidik matirik na kinalina. Masyanak. Uray sakitanak hindi impasagid na. Anauman nga grigriga. Nigilya tumawawag. Rumbang mata ka sarita. Nasaan ba lang ti amin kanyak? Oray, nalpasan anak sakripisyo. Hello? Mikaela. Sapay ko nga. Tasana ka makasinga. Kumusta ka? Amok ana ang mamon tinapasama kilya. Nasakit launay. Ay-ayat ni Romar. Ngam napatigmat kanyak ni Alena. Kat pinili at sakripisyo. Naisang sangayan ka agayam, Mikaela. Ngam uray nagsakripisyo ak. Masaksakit anak. Magkipagrig na ak. Magipagrig na ka. Mariknam ka diti sa asagsagaba kita. Amok. Sana makaana iti panagayat ko amang liwliwa. Itinaldaangan na puso. Yung oray ti panangawag ko lang kumaking ka. Timang palagaan di tariknam. Agyangan ak launay kilya. Uray tsak kabaalan asubadan ti panagayat mo kanya. Nagsina kami kini Romar. Ngam saan pa'y anamin pinsan anawaya-wayaan ti puso.
Mabainak la ko mga agparang kada kayo na anapina. Agbababawi ak itinapasamak. Amo, anasakitan ka mo. Ay ayatak ni Mikaela. Nasa umlauna tinagtungpalan ti relasyon mi. Naamiris ko ti dakkel abidot ko. Iti pan nakasulisog ko. Naamamo ka anasingpot kan responsable. Kasla ni mutlaang Mikaela ni Alena. Isuasur-suro mga ipatag ni Alena. Nanapina. Uray saan kayo pa nagkasar, agasawa kayo ni ti imatang dagiti tao. At danton anak yo. Adamot basol ko tinapasamak manong kilyer. No diyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Daytoy ita ti magunggunhak. Basol ko tinapasamak manong kilyer. No diyak ko may manugot nga ginom kami kini Romar. Saan ko man napasamak ti Kastyay? Daytoy hindi maganap ko. Alina, saan kumarumbang? Saan kumarumbang dati pa nagsalita ta? Ngam amok ka sa pulang, iti pangipagsaam ko ma, iti marikrik naman. Nakababain. Yung si kalaan kumanti nayat ko. Ha? Agdenden na kami agpaiso ni Romar. Yung sana ka naragsak. Masaksak kita anak. Gaputay parparik na nalata awan sir-serbikan ko ana. Nasingbat ni Romar, Alina. Masursunan kan tumadlang na ito. Ni Romar, dibtengan. Kasama apoy na kiti mata na. Makapungpungtot. Amok asi katikain innawag ni Alena Gilyer. Ha? Apa asaan ka sumungbat? Mabutang ka kanyak? Ti ko na mga takot saan tangag kita. Saan nakamaliklikan, loko? Romar, gusto ko man. Apa na ko uyong kamatan. Apa ngay nawagam tayo dyan lalaki? Anya timpulong mo kinkwana? Awan ti dakas, iti panakisarita kinigilyer. Kasapurak lang ti pangipik sa akin ti marikrik na. Kapot na mabain ako na makisarita kini Mikael. Kaya't mo tatataulak dito yung cellphone mo, ha? Di ka kumakayat na sumbatan nga lalabos kan. Awan kardo nga mang dadali ti cellphone ko. Natigada ka di Hong Kong tingatang ko iti data. Talaga nalain ka na sumungbat, ha? Apay, agselos ka di batla eh? Idinto ta sa anak mo't nga bilang nga asawa? Natangsit ka, ha? Apay, asino ka iti panagkunam? Ha? Sige, ako baka. Patayin na kamay payan iti sikog ko. Tap na mapnek kag. Nawayakan to na mangikasar ka ni Mikaela. Napakadaak ti sasangpot mo, Romar. Kunaknod na disgrasya, iti sango ti balay. At damas sapul a pagsaritaan tagilyer. No may panggap iti panagsarita na kinalay na. Pakawan na ko man. Malagip mo pa'y day di imbagag. Anapintas ni Alena. Ngam sikatin na sulisog kini Alena. Saan mo apinalabas ti kuntaway mo? Asikat ti pagtungpalan ti kinapintas na. Saan mo apinanunot ti kita arapapyo kini Mikaela? Insukat mo, iti gayam na. Nalaing ka sumungbat. Naturad ka. Taaddaak diti solaryo. May sak lang manalon. Ngam amok non yit karbangak. Denggam ti bagag. Saan kami pa'y anagkasarkin ni Alena? Ang mga nukayat mo nga itakter ti dayaw na. Kat sikat ti maringan nga ama ti sikog na. Kunak man no masirip ka, Romar. Agpampanunot ka kadi. Tapnoan niya. Pampanunutem kadi akayat pa'y ni Mikaela ti makikasarkin ka? Nagkarit ka, loko. Apay, kasarsaritam ka di tinobyak, ha? San mon anobya? Asawa mo ni Alina. Oresan kayo pa yan nagkasar. Tilang makunaking karumar. Baknang kaman. Ngam amok ti karbangan ken kalintagak.
Saan na nakaibtor ni Guillermo Micaela. Nakita nga ba na napan ni Romar iti balay da, kat inistorya na kanyak tinagsaritaan da. Iawa ng bain. Ang pagbabawi at tapay na inayat ko ni Romar Nana. Mas daawak nga raw di tinagbaliwan ti uga alina. Sa bagay, bunga nga tati sakit tinakam na itinagtungpalan ti relasyon niyo. Pasol na maglaang nanang. Namnamaan na pa'y nga na, akayat ko tayong pa'y kasarkan ko na. Ala, bareng malawlawagan tumutla ti panunot na ah. Rumbaglaan. Kakaasimot ni Alena. Karbangan na ti may patagkan agransa. Saan kit dingagsagaba iti din na ni Romar. Ay, nagsaya at ano kastanto ti pagtungpalan ti amin. Oh, nagsakit na ti tiyan ko. Agan-agag sa talagan. Nagsasarunod ti padagsakit na. Wawagak ni Romar ngam di nagsungsungbatan. Ti katulong na nga ti pagparayat. Manang tilay, tulungan na. Anay ko! Nagsakit ni tiyan ko. Agayatin na! Ay, di matla rumaran ti doktor iti delivery room. Amang tabtabing ka di Alena. Ad-adan ti danag ko. Nagsublimadan ti ama ni Alena iti chapel. Madanagan mo't una yun. Nanapina. Ah, ni Romar. Di magas ti ama ni Alena ijay balay. Kat gaputa kayat ka umaamuan ti kasasaan ni Alena. Kat simburtak kan kuanan. Nagsarita kami kini Mami Itay. Marigatan ka no ni Alena nga aganak. Iswa, maopera ka no. Ah, ay, madanaganak. Tani, di matla rumaran ti doktor. Kasla anak ko ni Alena. Mabit lang barok sungbatak to'y awag ni Micaela. Ha? Ni Micaela? Hello, Micaela anak. Saan pa'y arimor ti doktor ang mga asikaso ka ni Alena? Marigatan nga aganak kat masapol ka na maoperar. Madanagan na kon. Kaasimot ti gayam ko nana. Agad, anyati ko na ni Romar. Adamat dito, uy. Iyawat yun ti cellphone kin ko na nanang. Kasaritak man. Sige. Ay, Romar. Kaya't nakakasarita ni Micaela. Oh, dahito iti cellphone. Ha? Sige, Nana. Kasaritak ni Micaela. Hello, Micaela. Itaman lang na makapagsarita ta. Mapilitan at makisaritakan ka. Kapumanlaan kin ni Alena. Anya, ti marikrik nam ita, ha? Micaela. Oh, apay asaan ka sumungbat? No at tatakas ang mapasamag kin ni Alena. Saan ka ang mapakawan? Ay, Romar. Rimuaran ti doktor. Ay, naad-adaman ti panagdandanag kon. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Dahito iti plitik barok. Agyaman na kiti anos mo. Nay, tansapay lang ti sangpet yung manipod ospital, Nana. Oh, kumusta ti panaganak ni Alena? Ay, kastaunay ti danag ko nga magyamanak. Anyaman na nga asi ti Apo. Nakalasatan ni Alena. At dada ni tinatalga da kasasaad iti anak na. Nasayat launay no kasta, Nana. Ngam, saan ko pa nakasarita? Awan pa'y puot na itay pimanawag di ospital. Ay uwan gayam, dagsarita da Romar kan Micaela. Anya? Imawag ngamin ni Micaela kanya kabayatan ti panaguray ko iti doktor. Kat kayat na ang makasarita ni Romar. Madanagan mo't ni Micaela, no anyat napasamak iti gayam na. Kahit ko ang makita ni Alena, ngam ang mga nutagidaksan ni Romar. Apay kumatagidaksan na. Awan mo't nagbalin a relasyon nyo kin Alena. Ay, sige barok. Tani, awan pulos inanak. Makaturo kak itan, tanatalnan ti panunot ko. Apay ang masakit anak anamuak.
Di pa nagsarita da Romar kan Mikaela. Ay tagpailang na Mikaela. Ngam oray na wayan. Maawatak no talaga adinak maayat. Inawagan ni Mikaela ti sigon akay na Edna. Gapukan ni Alina. Nagsaya atan agayam. Kit kita anak mutlatan. Kung nati doktor, nga agbayag kayo kin ni baby dito sa ospital. Nakapsot ka launay. Oh. Apay ngagsangsangit ka. Nasaysayhat la ko man no natayak. Saan mo ko mga ibagaday ta? No natayak ko man, nawaya kayon kin Mikaela. Uri nagbaso na kitigayam ko. Namnamagan na patagkan ko anak ti anak ko. Kat ibilang nantukas po no nga anak na. Sige, agin anakan. Kansan kang agpanunot iti dagas. Imawag ak, hindi ka itartaray da ka iti ospital, Alena. Agyaman na, tabaligi ti pan nakaoperam. Agyaman akloon ay kan kagayam. Uri nagbaso na kan ka. Saan mo apanunutan day ta? Akat, kaano arumor kayo kini baby? Tsak mo. Nakapsutak pailaan. Naipagkit di na makasarsarita na. Yung mariknak. Kasla sa anak kung ngagbayag. Saan ka kumangat sa iti kasta, Alena? Anya ka diti marikrik na. Naragragsak ni Romar. Numatayak. Napilitan lang nagdanang kami. Planong pa ikindi, ano makaruar kami niti ospital. Ijay lugar mi ti pagawidan mi ni anak ko. Agtulag kayo anasayaat, Alena. Waya-waya aklaan ni Romar. Sana bali na may babainak. Kaputi kawat ni ama ni baby, itinan namin nga agina. Saan? Di mo panawan ni Romar. Gapuman laang iti anak yun. Sumandang ka nagsangit, baby. Patbat ka na kaunay ni mami. Uray sana taapat-pat ganti ama. Pakawanan na. No sana gapu iti kinawan man ang nakam ko. Gapot ambisyosa. Saan ka kumanay tao? Saksakitan na klaunay ta may ramraman ka na anak ko. Anya ti kaya ta sa hunday. Apay day ta ang maleta. Naimbag ka nakamakam na kami pailaan. Panahon na kan. Saan? Saan mo nga yadayo kanyak ti anak ta? Saan kami alapatid ka? Isa panawan na kalaan. Saan ka pumanaw? Pangasin! Palubusan na kami kumatot no nawayakan. Nagos pangarigan ang katuluyan kayo matlaan kin Mikaela. Hintong dumakkel ti anak na. Ibagak to si Kate. Saan ka pumanaw ko na? Adya nga berdara madam. No saan na kang paigawin? Daran na. Sige, agumaga. Dardaran ti bagay. Patayin na kon! Kasta ka diti kinadakas ti panagkitam kanya. Akabaalak ti pumatay? Awan ka diti riknak? Awan ka diti riknak kas matang ama? Amo ka bukod mula nga pagragsakan tinapatigan ka. Naskin nga madayo kami ni tenak ko. Tap naman panagnagang magbiag ka ngawan kami. Gusto ng baby, sukal din ka nagsangit. No kailin mong to ti anak ta. Nawaya ka mang sarungkal kun kwa na. Panyalakit din na ito ang nagtungpalan nyo kini Romar. Nasurok lang makabulan, nagdenden na kayo. Nanunot mo ka diyan na imbag, dahil ito yung pangandang mo. Ti anak mo lat na kumaan, ti nangigapuam. Diyakon ka baalan pa'y nanapina. Ad-adalaan ang masakit anak. Kaya't ko pa'y ti agbiag ka po iti anak ko. Dangdang ran nakakadi ni Romar. Saan matkit di? Ngam nasaksakit ti din na panangikaskaso kanyak. Iso ana sa isayat na ngan ngitid ko ti waya-waya na. Taam mo. Anibig ka ilalaan ti ayatan na. Adda pagrebegan ni Romar kada kayo iti anak mo. Da kayo ti pamilya na. Pangaasiyo na napina. Saan tayo napagsaritaan pa ni Romar?
Isumalagay man nakita kita agsapa, nana. Gamya ko nakasarita. Tapag isumatan na pumanaw tilugan na atrisikal. Yak amaw. Nuan niya't nakapampanunutan na anang panaw kini Romar. Saan nakanungot adangdang ram? Adala kiti pagsaksakitan tinak na. Abangan ko nak no, maababak kit din tirik nana. Pinanawan da ka no nga kina ni Romar, tapno may kan iti waya-waya. Kat mabalindan ti agsinubyan kan Mikaela. Kanya. Ngam panagkunak, saan na mapasamak data. Nalpasan ang nakadesisyon ti anak ko. Dandanin makalawas. Manipod impano ni Alena ti anak mi. Nasakit lang o tinagam ko. Saan nang amo tiriknag? Akas may isang ama. May saak nga ama. Ama karik na iti iliw iti anak ko. Kaya't ko amarik na ti anak mi. Apat-pat gaklaw na eh. Manipod nagpasngay. Liniklikak ang mapasakitan tirik nana. Ang apay, nakadagdag sa kadilauna yan. Anya nga may nantay ito'y anong pasamag. Saan lang ani Mikaela tinapasakitan kan ni Alena. Ngamuray ti mismo abagi. Saan ko maarumbon dito nga inaramid mo, Alena? Oray anya ti mapaspasamak. Masapul nga ibturam amin asaam. Basta saan mo kuma pinanawan ni Romar? Mikaela, Ti anak yu, ti pinanunot mo kuma. Isuot ad ang agsagaba. saan kami nagkasal kini Romar? Kan saan nak may ayatan? Ngam adda anak yu, Alena. Uray pay! Naskan away-away ak. Ta sikat ti kayat na. Sikat ti Romba nga pilyan na. Imbisa da kami iti anak ko. Gaputa awat kasi pupuso day dya abintot. Saan to ang mapasamak dayta, Alena? Kaya't kung inton agsubli ak dita, naragsak kayo kini Romar. Romar, Saan nakadiapastrakan? Kahit kayo makita iti anak ta. Mailiwak law na yan. sige, dumanon ka. Kas na ko nakidi. Nakalukat ti rin daw mi para iti anak ta. Agyaman naklaw na eh. Matmaturog ti anak ko. Kagap-kapudak ng tata nga nagpari iri di talon. Kimutong ka. Nakalinlin na dagita matan. Hindi ko mapailangan sumarong karak. Ang nagsakitak. Gapo iti kanayon ang panaginom ko. Di mo abusun tabagim. Ilalaon ta sa lunat mo. Agyaman nak Alena. Kan adaman damagak. Anya dayta. Kaya't ko maamuan. Kaya't ko nga agtawad itingiwat mo. Ay ayatun nakadi. San la amamin ano alumabas ti duatawan, Mikaela. Namwa kininanapin ha, asumangpit kagaya man. Kaslajak mauray ti dua atawan kilyar. Kan kasking karik kininanang. Jakon agsubli diti balasi taaw. Naragsak lakit din ni nanang mo. Nabayag na insaganak ti bagi. Nagparta ka nagbaliw dagiti pasamak. Kadjak ni namnama. Kapu iti arapaap ko. Napukaw ko ti ayat ko. Oh. Paya nagsinaay ka. Awan gayam. At akayat ko akidawan kan ka. Nadamag ko ngamin aging matang kay tilugan mo. Uwan, tapno sa la traktor ti paglugluganak, minukuliglig. Yakmat mausa di sentro. Sa bali lang nagpaiso ti bumakbak na nga. Ha? O sige nga Rodan, amangan na makasinga. Amang ano siyak ti makasinga, ta siyak ti mawag. Aywan gayam. Nalipatak pa yan. Kapungat ay ti kaado ti pampanunuta. O sige nga Roden. Kastapay. Bye. Kapaya kasto iti marikrek na.
Kaslangat adda. Tiili ko kini Mikaela. Dandani itan sumangpot ni Mikaela. Makumikom nga ta. Tadinan masangot yung umawag. Plano ka diti agsubli di abroad kalpasan ti pa nagpaagas ko. Ngam, anyat na pasamak. Agyaman na. Tay manugot ka matlang agsubli kayo kini baby dito balay. Kaslad na unag apang panunutam. Malaglagip ko ni Mikaela. Dandanin sumangpot. Saan ka di atulagan niya ti pa nagkasaryo? Pangaasim. Saan mo apasakit ang tiriknam? Amom asaanan ang mapasamak dito. Mapasamak no kayat yung. Nakasagana kang pabustoy kas pangarigan. Saan ko akayat ngagsubang ta? Ad dapay adyak kayat ang masakitan ka. Adula amin, agin ko kunakakit di. Dak ko man kayat ang may palagipay. Tanya pa'y tinamnama akin ni Mikaela. Nakaikad din ako. Kasla ni Alena ti saan ang makalipat. Ay, gapu iti sakit tinakan ko. Naginumag. Nakapating nga gayam iti kalsada. At damasabat ko alugan. Si kagayam ti dandani na kadinong parko, Gilyer. Ko, pasensya ka. Nakainumak kami. Naimaglangan na si Putak. Kastao na nervyos na Mikaela kinanapina. Mikaela, sorry. Apay nga agmaneho ka anak kainom. Ang may amo na panunutan na ita. At pasyar kayo to kini Alena ije balay. Ibagak to kun ka na. Sorry man na. Iliwak launay kan ka Alena. Arakupon ka ma. Ada dapat tiili ko kan ka. Agyaman ako na gayam. Saan ka nagbaliw? Gayam kalata. Uray anya ti mapaspasama. Agyaman kan ka Romar. Impasyar mo matlaang dagiti aginam. Gayam kayo nga kasawa. Pakawanan nakadagiti amin na basol ko. Agyaman ta ibilang nagpaila apagayam. Ada gayam ibagakan ka, gayam. Napilitan mo't lang ni Romar ang mga kasar kanyak. Naragsakak para kada kayo atwa. Sige, ituloy tagsarsarita nga gayam. Umalati wa kiti balay da Gilyer. Agkasahan da Romar kan Alena, Gilyer. Inawis na kakadi ni Romar, iti may nakapinasya. Wen, si kadad-ada nagsaritaan mi. Anya ti may panggap kanya. Kastao na iti panangidayaw na kingka. Ay, sinayang nakakano. Kastala ti biyag. Jakayatan dag sangit. Naragsakak para kadakwada. Naisang sangayin ka agayam. Nalabit nga damat bidot ko. Napatag ti arapaap kanya. Saan ka nagbidot? Kanuri siya. Sana ka nagbidot no apay ngaging kita. Ay, teng kapayla. Giliher. Napudno ka nga agayat. Ngum urayam anak kasagaan ak manet nga agayat. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken aya. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dito nga video ken ag-subscribe tamit den tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.